Mwiriwe neza nshuti mukunda kandi mukomeza kubana natwe hano kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu kandi yanyu ya Hagume TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije umugoroba mwiza, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Imana y'amahoro ikomeze ibarebe neza kandi ibishimire. Tuhaye ikaze rero tuje kubagezaho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba wa tariki ya 23 ukwezi kwa Mutarama umwaka wa 2026. Turakurikira kubana natwe kugeza ku musozo w'aya makuru. Tubazaniye amakuru ari gugarukwaho cyane cyane mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Nyuma y'uko umukobwa agaragaye arimo atangaza ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye, bikaba bitari kuvugwaho rumwe n'abayobozi bamwe na bamwe bo mu Rwanda ndetse n'abaturage muri rusange. Ubu noneho minisitiri ari gutabariza abakobwa bakora mu tubari ndetse no mu mahoteli ya hano mu Rwanda ngo kuko bugarijwe cyane n'ihohoterwa rya hato na hato rituma bakora badatekanye kubera ingaruka zaho. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 yatangaje ko nibiba ngombwa ko basubira mu mujyi wa Uvira gutabara abasivile bazabikora nta bibabajije kandi ko nta ushobora kuzabahagarika. Gumana natwe rero turaje tukugezeho amakuru yose uko yakabaye. Ntucike rero n'aya makuru agezweho kuri aya masaha y'umugoroba. Wowe ntujye kure, ibi byose hamwe n'andi makuru agezweho hirya no hino nayo tuje kukugezaho mu makuru arambuye kugira ngo umenye amakuru yizewe atarimo ibihuha habe na gato. Wakoze rero kuko wahisemo neza kuba wahisemo Hagume TV. Turagusaba ngo udukurikirane umunota ku wundi kugeza ku musozo w'aya makuru, kandi wowe utarakanda subscribe byashoboka ko ari bwo ugeze hano bwa mbere. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ukwiye gukora ni ukureba ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, ukahakanda ukinjira mu ba mbere bazajya babona amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tugutegurira umunsi ku wundi. Kandi kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share nabyo biba ari ingenzi kuko bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane, kuko tuzi ko mushyigikira ibyo dukora kandi bitugaragariza ko mukunda kandi muha agaciro amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Turagusaba gukomeza kudukurikirana kugeza ku musozo w'aya makuru kuko turahari ku bwawe kugira ngo tukugezeho amakuru agezweho yaba yo mu Rwanda ndetse no hirya no hino kandi ku gihe 5/5. Mu Rwanda, Depite Mukabalisa Germaine yatabarije abarimo umukobwa ukora mu kabari wakanzwe ibere na mucoma. Depite Mukabalisa Germaine yatabarije abakobwa bakora mu tubari bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, agaragaza impungenge zishingiye ku buhamya bw'umukobwa uherutse kugaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yakanzwe amabere n'umugabo usanzwe yotsa inyama n'ibindi biribwa ariwe bita mucoma bakoranaga mu kabari. Ibi yabigarutseho ubwo Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotra yari yitabiriye ikiganiro n'abadepite bagize komisiyo y'imiyoborere n'uburinganire bw'abagabo n'abagore mu nteko ishinga amategeko ku itariki ya 22 Mutarama 2026. Yabajije Minisitiri wa Mifotra Dr Nkurikiyinka Christine icyo minisiteri ayoboye ikora mu guhangana n'iryo hohoterwa rikorerwa mu tubari. Yagize ati, nyakubahwa Minisitiri, imbuga nkoranyambaga tuzihuriyeho. Hari umukobwa uherutse kugaragaza ko yakoraga mu kabari i Nyamirambo, ati mucoma amfata ibere, nararize cyane. Uwo munsi mbura icyo gukora, nubwo navuye muri ako kazi sinzabyibagirwa n'ubu kandi hari abagikoramo. Uwo mudepite yakomeje avuga ko kuvuga ko abakobwa bakora mu tubari n'abandi bahohoterwa
ariko kugeza ikibazo ku nzego zibishinzwe bikaba ingorabahizi. Yagize ati niba uri muri ako kazi umukoresha akagukubita ku kibuno, aho uwo mukobwa agende akigeze kuri RIB. Depite Mukabalisa yakomeje agira ati hari abantu benshi bakiri muri ako kazi. Yabajije Minisitiri wa Mifotra icyo Minisiteri iteganya mu gushyiraho uburyo bwatuma ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorwa mu kazi rigaragazwa hakiri kare, rigakurikiranwa mu buryo bwihuse. Yagize ati ririya hohoterwa rishingiye ku gitsina muri za hoteli ahacururizwa ikawa, za resitora no mu tubari twaho dutuye, bariya bana b'abanyantege nke bakeneye kurindwa. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Dr Nkurikiyinka Christina yavuze ko iki kibazo cy'abagore n'abakobwa mu tubari na resitora n'ahandi bahohoterwa kizwi kandi barimo kukiganiraho na Minisiteri y'Ubutabera ngo gikemuke. Yavuze ko hanakenewe ubukangurambaga bwo kumvisha abagabo bahohotera ab'igitsina gore ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ati nari ndimo kuganira na Minisitiri w'Ubutabera mubwira ko tugomba guhana aba bagabo. Turacyabiganiraho, ikibazo kirahari. Uwo mugabo cyangwa umukoresha ukoze kuri uwo mukobwa ashobora kumwumvisha ko ibyo ngibyo atabyemerewe kubikora. Birasaba ubukangurambaga akamenya ko atemerewe kubikora. Uwo mugabo ashobora kuvuga ngo ko ngukozeho nkutwaye iki. Yakomeje avuga ko binagoye kujyana ikirego mu nzego zibishinzwe mu gihe uwo mukobwa cyangwa umugore wahohoterwaga atari abifitiye ikimenyetso gifatika. Ati niba wa mwana w'umukobwa yaje muri ako kazi, si ibyo kumukorakora biba byamuzanye. Yanasabye ko abarezi ko banabisobanukirwa abana bakiri bato mu gihe bari ku mashuri mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, kandi abakobwa bahura n'icyo kibazo kwihutira kubimenyesha inzego zibishinzwe zikabarenganura. Imibare y'Ubushinjacyaha Bukuru bw'u Rwanda yashyizwe ahagaragara muri Mutarama 2025 yerekanye ko mu mwaka wa 2023 na 2024 inkiko z'u Rwanda zasomye imanza zirebana n'icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina 4969 zaregwagamo abantu 5277 barimo abagore 221 n'abagabo 5056. Muri izo manza ubushinjacyaha bwatsinzemo 3837, butsindwa imanza 1132. Uwo mwaka washize ikirego cyo gutsinda izo manza kikiri kuri 77.2%. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, update zaho nuko umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 Colonel Nanga ntabona ko hari uwakumira iri huriro rya AFC M23 ishatse gusubira mu mujyi wa Uvira. Umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Colonel Nanga Yoberuo yatangaje ko abarwanyi babo bashatse gusubira mu mujyi wa Uvira babigeraho kuko nta wabakumira. Mu nama yahuje abanyamuryango ba AFC M23 mu mujyi wa Bukavu tariki ya 21 Mutarama 2026, Nanga yavuze ko mu bihe bitandukanye iri huriro ryafashe ibyemezo bikomeye bisaba ubwitange kugira ngo amahoro aboneke.
Nanga yatangaje ko ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Uvira urusaku rwabaye rwinshi cyane, isabwa gukuramo abarwanyi kugira ngo habe ukwizerana mu biganiro by'amahoro. Yagize ati mu minsi ishize mwumvise ngo Uvira twavuye muri Uvira mu rwego rwo kugaragaza ubushake kubera ko inshuro nyinshi twasabye kuhava nk'uko dusanzwe tubikora, tugaragaza ko AFC M23 idashaka intambara. Uyu muyobozi yamenyesheje abanyamuryango ba AFC M23 ko bafite ingabo zishoboye, bityo ko iri huriro rifashe icyemezo cyo gusubira mu mujyi wa Uvira iyo ntego byayigeraho. Ati ikidashidikanywaho ni uko mufite ingabo. Uyu munsi tuvuze ko tugiye gusubira mu mujyi wa Uvira twajyayo, dufite ubushobozi bwose bushoboka, ariko siko intego yacu ibiteganya. Tariki ya 9 Ukuboza 2025 nibwo abarwanyi ba AFC M23 binjiye mu mujyi wa Uvira. Nyuma y'icyumweru kimwe iri huriro ryatangaje ko rigiye kuvamo hashingiye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasezeranije iri tsinda ko ibiganiro by'amahoro bizakomeza. Tariki ya 17 Mutarama 2025 abarwanyi ba AFC M23 bari barawusigayemo mu gihe bari bategereje ko ingabo zitagize aho zibogamiye ziwinjiramo mu rwego rwo kurinda ndetse no gusigasira umutekano w'abasivile batuye mu mujyi wa Uvira. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo bahise binjiramo igitaraganya. Ngayo nguko rero, ayo niyo makuru twari tubafitiye agezweho hirya no hino, yaba mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Turabashimiye ko mwadutije umwanya wanyu mukadutega amatwi kuva ku itangira kugeza ku musozo w'aya makuru twari twaguteguriye. Mukomeze kubana natwe rero hano ku muyoboro wacu wa YouTube wa Hagume TV ndetse wanyu. Turabizeza kujya dukomeza kubagezaho amakuru agezweho, yaba ayo mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi 5 kuri 5. Mukomeze mudushyigikire, cyane cyane wowe ugeze ahangaha bwa mbere. Gukanda kuri subscribe ni ikintu cya mbere cy'ingenzi, nawe ukinjira mu ba mbere bazajya babona amakuru, ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tuba twabateguriye. Kandi gukanda like, share ndetse na comment nabyo aba ari inkunga ikomeye mu gukomeza gushyigikira ndetse no kwagura uyu muryango mugari wacu ndetse wanyu wa Hagume TV. Murakoze rero, tubifurije amahoro y'Imana, mukomeze guhaha muronke kuri uyu mugoroba abagishakisha, kandi tubifurije kurara neza. Amakuru yacu yo nakagaruka, dusubire mu makuru ataha. Ciao ciao.